Ai ko e whawhalangangi ko ne mea mai ki hono mea anga. I he Stacey, i he tā mua koe ni o e holo whare masiwa. Me he apiako tailulu, me havelu loto. Ange pe koia ha mahino pe he polokalama. E hoko atu lewa he taimini ki he lakataha mai a e kau whanau ako. Nau lawa ilelei ko ia a nau whai ngāko o e tauni. Whataha mai kau whai ako ai ako anga. Ai i he lolotonga di nau lakataha mai ai whanau ako taimini otu laine e whā taimini e nau a tolahi koe ni o e whanau ako whahoko e nau whaapapa punou ki he whawhalangangi mo e kau whakawhi whataha pe e whanau ako mo e kau ngāue kai pehe ki he kau whai ako koe o e api ako ki he ako anga maolungange ai poto ngāue ako mo e ako ngāue ia e aku nau whahoko e nau whaapa pe a nau lava turewa ki ho nau nofo anga taktaha taritari ai pe ki he kamata koia ai polo kalama kotoa e kau whaafe kai pe he foki ki he mātu atau whanau nau mea pei o runga i he taibini nā ka whahoko e whaapa makehe ki he whaafalangari kai pe foki ki he whanau ako o nau ikuna e koia e nau whenga ako o e wanoa ua ia whataha pe e whanau ako kai pe he foki ki he kau ngāue mo e kau whai ako koia o e ako anga koe kau whai ako nau te ua pe ho nau kauni ka pe he foki ki ho nau tata e whanau ako nau te whataha mo e tau o wala ko e ka hoa ka kala ka tau pe tangata mo te whini. Ai ako e lolotonga ni ia, e lakataha mai ko ia e whanau ako, whahoko e nau whakaapa-apa, i he whalangilangi. Whataha pe e whanau ako, me kau ngāue, me kau whai ako ko ia. O e Tonga Institute of Higher Education. Whapito ai teu ko ia o whanau ako, e koki ki ahoni, koe aho e fia. O i kai ngata pe i e whanau ako ko nau lava i lelei e nau whenga ako. Whakaakademika, te he ki he tau kei whakangau e i he ai e tau anoa aua kau e befoki ki ai mo e mātua tau i whanau. I he ki he nai kupu whikau aki koe kau poupou. I he nau lava mai i he bongbongini te whahoko o whakamoni i. A e nau fia mo e nau poupou ki he whanau ako ko nau wikunai. A e nau whenga ako ko ia. Ki he tauni, ki he ngahi polokalama ako ki he kehe. Ai api ako ki he ngahi ako maalunga anga koe ni a poto ngawe ako. Mo e ako ngawe pe aku amana ki foki ke foa ki atu ki a kinau tolu. Ai ngahi tohi whakamoni ako ko ia. No whakamalo ia i, whakahonga ia i. Ai nau
Wikuna ko ia o e nau whaingako I he tau ua noa ua ua. Kei hoko hoko mai pe I he kailini whanau wako, hoko mai ki he tau ngāue, Nau he ke tau whaiako mo tau tokoni, Nau whakakau ngā tāmaki o ngāue I he Tonga Institute of Higher Education. Tōlahi au pito holo whare masiwa I he pongpongini, Taingata pe I he mātua tānu whanau, Ke kau whakawhi, Ke ngāhi whamiri, Ngāhi ofa anga, Ke maheni, Nau lava mai I he pongpongini ia. Ke whakahae nau poupou, Ke hono whakamalo ia ko ia, Ai whainga whakaako, O e tauni ia tōlahi au pito ai loto whare masiwa, Ke he poki ki he ngahi paukani ko ia I tawtafa aki o holo mapuni puni au pito I he mafo I mai. Eki nau tolu ko nau lava mai I he pong. Hange pe ko ia o ku hamahini I he pong sama. Ka hirieni e hofatu ke kamata ko o kama aki a himi uluaki ai ko e himi limangeau fitu mo fulu mawa. Vesi uluaki ua tolu mo e ono. Ai e lau ia sione a te walu ka taha e kau mao Tohi whamoni ako pe ko I guna ne ako I he malae ko ia o e tauhi tohi pe ko e accounting. Ko e resoni ulu aki o mātiu wahe tahataha re si ua walu ki tō noa lau ia Simone Kaluseti selu taha ia whānawa ko I guna ne ako I he malae ko ia o e ngoue pe ko agriculture. Ko e lotu ka mata, whaho ko ia e whaiwhekau pensimani lātu, rea taritari. Ko whatu I moana langlangi, ko e pure ia ke waako ko ia ki he ngoue. Ripoti ko ia me he api ako ki he tauni. Ko ripoti whakatau, whaho ko ia e toketa Raylan e sau. Tare kita ki he ngahi ako maa olungane. Whakame I te ulu aki, lang tau olunga koe kolofonua. Hiria hoka rewa ki hana whuaki ko ia, o e ngahi tohi whamu oni ako, pea e whakawahavaha aki pe. A hono whuaki ko ia ngahi tohi whamu oni ako, e ngahi whakame ite, ai ake whakame ite whikaua, tolu, wha, moe, nima. Ko e re tō e koloa ko ia o e aho me I whawhiwhalangulangi, Lord whawhanua me whawhiwhalangulangi o e pongpong ini. Ko e rea whamalo me a Iskeri Yoko, Hemi Tuku, Hemi Onongea o whangofulu mātaha, lau ia Michelle Conley Lufe. Ko e lotu tuku e tataki pe e whaiwhekau Iskeri Lātu, mo e whasi whakafonua. Ko e lakataha mai ko ia e whanau ako kua nau wikuna nau whenga whakaako e taoni. Whataha mo e kau ngāu e kai te he toki ki e kau whai ako ko ia. Ko e ako maorungange ai potunau e ako mo e ako ngāu e. Tonga Institute of Higher Education pe ko e kei mea pe I olunga e whawhalangangi ka pe ke kau whaawhe mo e taunga e kau mamata kau tau whanau I olunga ko e
whakaha mo whakamahino ai whakaapa makehe ki he whanau ako o ngā wikuna ai tau whakaako, tau whaka akademika ko ia ua noa ua. Mo kata ko me whakilalo. Tapke o tua. Ko e toka i mananga o kua fio i he malumalu e whare whakatahangani. Tapke e na afi fio. Tamako tu powo no kau maa kuina nas pau tuaho. Tapke tama prinis kalau ni. Prinis tu powo toa kau maa e hoe ke whanua. Tapke e eksea e wharearea. Kako e whakawharangilangi ai katoanga. O tau whakatataha mai ki ai he aho koen. Ek no pere whakawhanua. Tapke a maftok wharemama. Kau maha matabure. Watapke he tangatai ki whaiwhikau pure sasi konistu tone tawatai na o tonga. Pensiman la tu. Kau maa haa whaulunga o tonga. Tapke he ekparemia. Kako e minista ako. Me ako ngawe. Ona bol waka meiriko. Tapke he pure ngawe reo reo. O pot ngawe ako. Me ako ngawe. Iskeri oko. Tapke he tare kita. E ngahi ako malunga ngai pureanga. Dr. Raylin Esau, kau maa e kau pure ako, kau tokon pure ako, musi kau unga ngau e kotua pe, o ako angani. Tapke he ngahi mātua, kako e ngahi maheni, mo e kau ngā mea, o ako angani. Whatapki si whanau, ko mo ikuna he ngahi malai ke he whenga ko he tau koeni. He tau na e lahi hono ngahi whakawhiatungia. Ka ko mo ikuna mo whakatataha ki tau tō. Whatapu mawahki he Vice Chancellor Leo Leo o e whakataimi o e University whakawhonua a Tonga. Dr. Tankina Moistin. Talangata mo te au fai kitua mama watu. Kaya tā ke whakahau hau whatungia. Kono whakatau gei atu. Ai ngahi o wau. O e katoanga au tau whakahau koni. Ka hiri pe mua e ku whahoha a. Ko kore ki a Sione Adevalu. Ko e whakafofonga i e School for Accounting. Kene whakahau mai a e tau himi. Pea ke hoko atu ai pe ki e tau potfolofola. E lau ia e Simone Kaluseti Selu, pe me he School for Agriculture, pe a kahili ia, ko whakawhi e whaiwhikau, ke whamore pe mua. Kai hapai hake e tau katoa ngani i halotu, ko kore ke tau kamata reo. Koe wholofola himi, kamata ke tau wau ke pongpongi ni. Ni mangau fitu ngofulu maua himi. Ni mafitu oa himi, mongatak mea golonga tau iwa. Hiwa pe ilangi, aga wangelo, pa mawawa, mo mamani e. Whaka hiki hiki, monu ene to, ki he universi, furi pe. Hua alo i mai, hata maeki, tuku mai, hafoha mo nia. Ko e tuputonu uia Elohim, ko tau i mai nuela ia.
sea hono o huafa mo e ngau e lahi tene whai. Hiri hono uma ea e pureanga whono ki mamani mo e langa. Si ono huafa o kulau mei mua, tū ko whakaafo he whare. E ne rea he kapineti he o tua, ke o e totonu moi mesi. Ves whaosi, ene ngau e lahi, ko e whakaosi, whetu usi mo e tau whehia. Tene atu holo e tau ngahi kovi, ko e iki he merino ia. Kua alo i mai, ha tama iki, tuku mai ha foha mo nia. Ko e tupu tonu ia Elohim, ko e tau imanu e la ia. Koe wholofola e lau, koe reson, koe ke katoa ngani. Ko haa e ko speri, e no tohe mātiu. Ko fulu mātaha wahe, aito ka matalau ia. Ko mea no ua fulu mā walu. Ke no tolu ngā fulu e vesi. Mātiu wahe tātaha, vesi wa walu, ke no tolu noa. Hau ke te awa ki mo tolu ka tā pēo whakaongosia, o mawhasia, pe te u whakamālo holo, ak mo tolu. Ai e ki o te ka te ki mo tolu, pia mo wako i te au. He ko whakaataki, mo anga whakatu, pia te mo iloa mālolo, i o mo lau maari e. He ko i oke aku, o ku mo lu, pia ko i kawenga aku, o ku mama. Amen. Ke tau lotu. O tua maafi, koe o tua o e kamataanga, koe o tua o e ngataanga. Koe o tua whaimana wa ofa. Tana noa pekia ia e kospeli, na e ofa pehepea e o tua ia ki mamani. Fua ki hono alo tof pe taha. Koe uhi ko ia ko toa pe tui pi ki tai. Hei kai tene auha, kai mao e mau yok ta ngata. Kua longo ka toanga a holo fale masiwa. Pea ku mau whakawhetai, he whakakoloa e a whiona. Koe aho na e whai hono tala mo whanongonongo. Koe whanonga na e whai mai he o seni o e tai i loa.
Le kai hea a manaki. E whakahoko hea whiona ha aho whakaofa ofa. Whakakoloa ki a teki mautonu. Maulau monu bea maulau tāpuaki. E tāpuaki kua ke whakateunga aki e aho. Lolo e whita e hala whanonga. Kai tuku taula ho o wha. Pea mautolua ia e haua whakakoloa koe. Pea koe whia anga ia e mau mo ui. Koe o tua to toka mau pe ki he hou hau. Whakatoa to o mau pe ki he alo o wha. Neongo pēne e sopu ana tūla. Aha kua ne mariuna. Pea hange ka siwa e mau amanaki. Aho ni kua tawhitonga. Hopo hono la a. Hangi moko hono ea. Lave mai ho o wha koe koloa. Ko hai haloto e tai fia. He whakataha anga koe. Kua ke omia e whainga maari e. Whakatoka maari e hala whanonga. Kai whakahoko e amanaki. He koe amanaki ai vai. Mo ne taula e wholofola. Koe hoko e amanaki. Ta tau ia moe aka ue mo ui. Whakawheta e whakakoloa. Malo e ofa e awhion. Malo ku ke i malu toka pe ailere i aho awhio. I he whunga whanua pe moe pule anga. Pea ku mauango i aki kai mama o ai e whafonga e awhiona. He koe o toa na e mate matonga. Whai ai e lau funga waka mātu o. Lau monu pia mau lau tāpuaki. I he whakateunga aki ki mau tolu ai aho koe. Mau whakamalo atu. Mau whakawheta i he whakakoloa. Ki la koe fua pia mau hau. Tāma ko tupau anō. Tahine kuini. Kuini. Na nas pau tuku aho. Pea moe whare o haa mohe ofu. Lau maari re pili nis kalau ni mo si ono whare. Malo e o whai a whion. Kei moni moni tonu e nau pule moe taki he whanua. Whakawheta i e whakakoloa. Mau lotu atu he hoa moe whakawheta. Malo. Ho whakatoa maari e aho. Lau maari re ai whakawhe whakalanglang. Lord whakawhanua. Ko e se ai whare a rea tong. Mea mai ke whakalanglangi ai aho pe mohono whatongi. Ko e koloa ai a kua mau inasia. Mau whakamalo atu ki hoa whio. Mau loa ku malu pe hawa mawhitong whare maama. Mo e whare a matapure. Whakawhetai ho mau lau maari e. Lau maari e re e pare e mia tong. Ka koe minista ia o e potunga o e ako. Hona bol huakawa meliko. Mau loa to atu ki ho awhio he pongpokin. Mo e whakamalo ki a te koe. Malo ku malu bea hao. Ka ua ofisa malunga. Ka CEO o e potunga o e ako. Ka utare kita. Pule ako ka umae kau whai ako o e ako maalonga i whanua. Mau whawheta i ki hoa whio. Mau au sia e tumutu e tō mui o e ngāwe anga o e tau koeni. Mālo e nau kei mau iwi. Eki, mau loa to atu kia te koe. Mālo ku malu bea hao. Si kau tau hi whanau. Ko nau mea mai he aho koeni. Ke mau kau ngā whakamooni. Ai o whai a whion. Ngai kup whekau a ki kotoa pe. Mau whawheta i he whakakoloa e a whion. Ko e tumutumu e aho koen. Ko e kei malu toka le rei aho a whion. E si whanau ako. Ku nau mea mai ke nau kau ngā whakamooni. Ai
I kuna ka whakafa kua nau whai he tau koe. Neo na e kamata hiki whanonga e tau pea hoko mai ai whaingata. Pā e maunga afi. Ka fuefu e funga o e whanua. Hake ai ai pe au. Au hia e ngahi no whaanga. Tō mai pia mai COVID i tahahiwa. E hange ka i kai. Ai whanonga o e tau koe. Kai maari e nei waka pe ai a Fiona. Ke whai ho mau whakakoloa. Ke tāne nei tala he punake. Ka malu aki mai haao. Oua e tua tamaki. Ka whai pe a tō. Koe koto ka tāpu aki. A honi. Ko mau whamone o whai a Fiona. Nā ke toka pe i waka. Ke whai ho mau hao whaki. Mau whawhetai, pia mau whamalo atu. Aho whakakoloa koe. Neongo whiongo ake e whaigata. Ai tawaga ai. Ai holo whale masi wā. Funga mana mo ui. Kua utu whia. Ka koe ako maolunga toga he pongi. Mau tuu ke whaia e whakamalo kia te koe. Mau whawhetai. He tauhia e a Fiona. Amana ki ke mau mamata. Ki he ikuna ka whakawhana e whai he whanau ako koe. Mau whakamalo atu. Mau whamoni kotoa me. Moi ko speli o e ahoni. Neongo ko whaia ikuna. Me whaia e o sia. Nei kai ke ifo e mohe. Ma o mea toko nina e kai ifo. Ko hono whakakaukau e whinga ako na e whai. Ka oku whakamanatu mai he kospeli. Ha ua ki mau tōlu kotoa pe. Whinga mo mawhasia. Whakawheta e whakakoloa. Ko e whakanonga mo e whakawhia maari e uki e wheitona. Mau whakawheta e ai ke te koe. Ta mai alo off. A wheitau lalo ka ke haere mai. Koe kātoa ngā e kua tūlaki. Te uke me a e whawhe whakalangi langi. Ki he ola kafa o e whinga ako e tau koe. Pea fia ai. Ai si kautau hi whanau. Ko haite ne lau. Ki he pule ako ka umai ka uwhai ako. Ai lawa le rei hona u whatongia tauhi. Nai tuku whalala kia teki nau tolu he pule a ngā mo e whanua tupou. Si kau tauhi whanau. Koe hui koe no teu, e hako tupu e whanua. Koe kahau, te mo e pule a. A wheitau lalo e a Fiona. Tiriki hoke le si he whakataha angan. Pailonge kua mau inasi he fia o e aho. Peke mau fia pe i he eiki. Ke whakamahino. Ko e tale niti kua ke whaki. Ko e mea ia e a Fiona. Ko e poto kua ke whaki. Ko e mea ofa pe i a ho a Fiona. He utara noa pe kia ia e wholofolo. Ko e manawahe kia siho wā. Awhe me i he kovi. Ko e poto o ia. Pea moe ilo. Ko e poto whakapoto o ia. Whatawange me lau maari e a ho a Fiona. Ke haere mai. Whakawange kātoanga o e a koe. Pea ke mau inasi he tāpuaki. Me ai e whawhe whalaanglaki. Si kau whakawhawhanga kotoa pe o e potu ngā oe ako. Pea mau inasi kotoa helelei ai a Fiona. Tatakia e whono ngā oe aho. Pea tuku ke mau whakautua kotoa pe koe whanau. A whio a meilangina koe mau tamai. Tāri ai mau loto ku hake whai meilangina tāpuaki mo e whakaponu ia. Lotu mokore. Ai ngahe mea ni kotoa i he huapa sisu klaisi ko alo. Ka ko ia pe ho mau whakapo ui. Amen.
Whamalo ki he tangata ek whewhekau, i he lotu lerei ko kamata ki e tau kātoangai, pia ko tau whakatetu ai pe ki ha kātoanga, o ku mohu i he whiawhia, pia mo e keresi ia whoki. Whawhi hen ia e pureako o e ako anga ngowe, School for Agriculture, whatui moana langilangi, ke ne whai ha taurea taritari. Whatapu ki o tua mafi, ko esi anga māma o tonga. Iyo, ko nā hokong mei taimi ki itaniti. Tapu moi la a hopo o ono i konga. Ka koi hautoka o tonga, King tupo wono. Tapu ki kuini o whaina o tonga, kuini da naspau. Tapu ke pirinis kalau ni, me whare o haa muhefu. Tapu ke hoek no pere aina fio. Tapu ke ik paremia, ka ko minista ko mo ako ngā oe, mo kau minista o kabineti. Whatapu ke whakalang i kātoanga tānak tuunga ngahi ako anga maalunga ange ai potu ngā oe. Ako mua ko ngā oe. Ko Tonga Institute of Higher Education. Wa whewua wa. Lord Whawhanua. Ako sea o whare area tonga. Tapu atu mafi tōki whare māma Muhammad Apure. Tapu mo tangata ik whaithkau Reverend Pensman Latu. Mo hawha olunga tonga. Tapu ki he interim Vice Chancellor ai Tonga National University, ka ko CEO Malolo ai potunga ako mo ako nga we Tangkina Steen. Tapu ke CEO Reo ai potunga ako nga we Iskeriok. We kau tare kita mo ngahi waa nga we potunga ako. Tapu ke kau tau whanau, pehe ke sola mo e wulang, o tau kau whakataha, i hono maalaria i kuna e whanau, ke wawhe wowa. Tapu atu, ke whanau ako, ko kau es māma ko nau whai wāla he mala e akademika. O tūngai e tau maalari, whia e ahoni. Peko kore, ke hūwhanga atu he talamalu e whanua ka moilotu. Ka e tā mua ke mutuani, ke whakahoko e rea taritari o kātoangan. Uko maha lang lah, e maloto mawhana ke taritari rei, e whawhalangi o kātoangan, Lord Whawhanua, o sea o whare rea o tonga, i ho a wheita lalo ka ke mea mai ke whakalanglangi e kātoanga tānak tuunga. Ai ngahi ako anga maalunga anga pure anga tonga ke wawhe uoua. O kou tatale rei koe CEO reo, kau tare kita me kau ofisak maalunga, kau ngāo katoa pe me he potunga awe, si ngahi mātu a tau hi whanau, ngahi whamiri, ngahi kupe kau aki, kau mai whanau o whakao si ako hea honi. Pea pēki ha sola muha wulang o mea mai ke kātoangan. O kou whiawhia ke tari rei ki moutoru ki whare masiwa hea honi. Ke tau kau ngā whiawhia mo whamooni ke polopolo tau a Egg Minister mo potungawe ako bihene e hako maalunga nge Tonga Institute of Higher Education. I ahon, ko tau whakatahataha mai ke tau kau ngā whiawhia, mo whamooni ke kakato. Mo i kuna e ako e tuunga mātua, mo whine mātua,
i he ua whe ua. Koe whanau koe ni na nau kalu se whai, ngā ue mālohe. Loto tō, whakamau mau, na nau tangi mo mamahi, kai ki taki pē. Whai e whakato me rea ki he ahoi. Whanau, o kua e tala monu me he wholofola, palo vea pewa, taha ono vestolu, te kaki ki a Sihova e ngahi mea o kuke whai, pe whakai o ngahi whakakaukau. Whawhalang, Lord Whawhanua, o hounga ki ho mauloto, o whakataho taimi, ka ke mea mai ke tau kaunga whakamooni, ki he ikuna e whanau he malao e a ko he ahoni. Whapapatu. Whamalo ki he pure ako e ako angangowe, whatui moana langlang, i he rea whawheilu aki mo rea taitari ki mautolu, i he tau katoanga o e ako koen. Whamemore pe mua whawhalanglang, ka e hu matani watu, ka e hu matu e ki whatongia koen. Ko ho motu a whai whatongia, na e whai whatongia e ako angani. I he tau koen, pea koe kakato pe ne ngāue, ki he o lai ngāue e whanau, pe ne tatau mai. O whaamu pe, ki tau whaironga i pe mua. A he tōwanga na e whai he tamai o iki koeni, he ako angani. O ikuna e whanau wako. Pea koe tatau ia e whanau wako, ki tamai o iki koeni, ko venasio tūpola. Mō kātaki, ka mō mea hake, ki tau whaha e tau whapapa, ha tau whalongolongo, minite taha. Malo apito, mo kataki o mea hifu. Whawhai hene tarekita, ki he ako malunga nge, Tonga Institute of Higher Education. Dr. Raylene e sau, ke ne whai ha whamatala ngā ue, ke ngā ue e tau koe. Dr. Raylene e sau. Tapu mo afio ai tol tahai o tua I ho tau loto ngā. Tapu mo eik whakalang I o kātoangan Lord Whakawhanua. Pea kou kole ke huwhanga he ngai whakatap kakato, ko whakahoko atu he whakatau kei polo kalama, kai ata ke whakamatala ata ki lipot no ke tau whakaako ko e ni, ma e ako anga maalunga ange o Tonga, pe ko Tonga Institute of Higher Education. O kua ulua ki tuku ai whakawhetai he o tua mafi. He ne tau la maha o tau au sia mo ui, aho whakakoloa koen. O mau whakawhoki ai langi mo koloria ke o tua mafi. Ek whakalangi, ko ki historia no pia ko whieka mata aki, ke tala noa ke whakalakalaka o ako angani. Na e kamata mai moa akoni, I he tahiwa walu ngo fultupu, whawhofua nai ke tahiwa walu ni ma, pena I iloa ai ako angani ko Community Development and Training Center. Na kamata aka whanki polo kalama no, o maua e whanki istifikati, e whanki malae ako ke he kehepe. Ko taha whoke ngai tau mua ke he akoni, ke he api akoni, ke ne hanga teu hakakai o Tonga, ke nau mau hatau kei ngawe wheunga mo tau, ke tuplekina I poto mo ilo,
e mau tohi whakamoni ako, pea pe he foki ke mau ha nau ngawe, pea ke lava ke hake aki i hake whakalakalaka, ai tuunga whaka-ekonomika o tō ngani o kutu uloa. I he tahiwa hiwa ngofulu tupu lewa, ne whakalakalaka e ako ai wheitu api akoni, o iai lewa tānaki mai, iai polokalama, tipiloma. Pea kamata ai lava ke ngawe aki, ai interneti, pea moi e-maili, o te tokoni anki whakalakalaka e ako koe ai whanau ako. Whawhetai, koe uhi, koe langi mamao, ai ne afio, e aho olua ko siulai ua afe maua, na hiki ai ako angani ke makamaili fo'o. Ke hono hufi, ai ne afio la aho na wha, tau whahau tupo wha, ai mai mo ako ni, pea whakahua whai, ai ako anga koe ni, koe ako maalunga ngā tonga, pe ko Tonga Institute of Higher Education. Nai whakatau mua, ke whakahoko e ango, whakailonga ako certificate koe na kamata aki, pea moe polokalama ako diploma, ke na hoko taki, pe hoko leleia ngai le soni, kamata certificate, pe lava ke hoko atu ke he polokalama diploma. O mau whawhetai ko hui ko hala whanonga e api ako ni he tau koe ni, ua afe maa woa. Ko a usi ai he Tonga Institute of Higher Education ai tau ua fulu, maa lo. Tau e wanoa o ene whakahoko whatongia i he malu o e Tonga Institute of Higher Education. Pea mau whakafoke ko lo lia me langlangi ke o toa mafu. I he amanaki ko ene ke hiki ate whanonga anga ke university whakawhanua Tonga e tau whauna. Wafe maa ua tolu. O mau whiawhia ke whakaha ai malama ke ausia he api akoni, hono accredit kotoa e na upolo kalama i he TNQAB. Pea aku mau laka whe tangata, he mau hanga atu. Ke whakatutu mau lunga e university whakawhanua Tonga, ke kamata hapolo kalama mataitohi. Ek whawhalanglangi, koe polo kalama ako lalahe nima, o mau whakahoko i he api akoni. Ai au ki ai School of Accounting, Media and Journalism, Information Technology, Tourism and Hospitality, pea ni ake Agriculture. E taime te mamawahe ai ke University Whakawhanua Tonga. E konga tolu. E mawahe te ngai polo kalama koe ni. O anga peheni. Koe polo kalama Information and Technology and Agriculture, te na mawahe atu kawa atu tānake atu ke ako whakateknikale, ai ngō api ako koe i he whakololo e hau. Koe pōkalama Media and Journalism, e mawahe atu ia, o kau atu ke pōkalama ako whakawhai ako. Pea koe pōkalama Accounting and Tourism and Hospitality o kunatoe, pe te mau i he malu, wa ako, tatau pe taha. E na pe he, ik whalang lang. Koe au whakahistoria. Koe hui, koe pōkalama fuak whakailonga whakaosi eni. Ai ngai wa ako whakataha, e malu o Tonga Institute of Higher Education. Pea koe talu e mau tewe mau katonga. Pea me lau maali e maa whana. Kau ngā ue mo whana wako. Ko hui koe mau ilo. Koe mau whakaosi e. Koe ki whalu ko ngā kakai. Whai whatongia. E malu o Tonga Institute of Higher Education. Ek whawhalang langi. Ko tau ako ani ne mohu hono ngai pole. Ka mau whakawheta i he lawa lele ia ako a whanau. Pie aho ni. O mau whia, ko hui ko toko tolu ngeau ni manoa. Tolu ni manoa. O kuna wikuna, ai whenga ako e aho ni. Ia taim tatau pia ko whakaamu ke whakafoki si e manatu ke tau po o si. Ko toko tolu ngeau wono hiva. Nai fuaki ana whakailonga he tau po o si. Hange pe na ike ke tō ha whakaiwaha whakanatula. Hange pe na ike ke tō e COVID. Na ike iako pe mo laka ki mo ai whanau mo i kau whaiako ai Tonga Institute of Higher Education. Ko kau ngāwe kotoa, eni, kona wikuna ai whaingataa. I kona ai whenga mālohi. Ako mei api. Ako ike ke ai ha laptopu, si e pa anga ke whakawheau e whea mau ke interneti. Whakawhetai, ko e mau le ape ia, whakawhetai eiki. O ko whia ke u whakaha,
Ko toka lahi ene whanau tēnā umau tohi whakamoni ako i he aho ni. School of Tourism, toko te au walu taha. Taha, walu taha. School of Accounting, toko nima walu. School of Media and Journalism, toko taha tolu. School of Agriculture, toko whaono. School of Information and Technology, nima ua. E no whakakatoa e ka uako ko na wikuna, whenga ako e tau koe ni, toi toko tolu ngeau, nima noa. Whakatoa ka iange, o kuei pe ai ni ihi, o kuna umau, ai toi whamone ako, e ua, pe tolu, pe lahiange, ka hi aho ni, te mauitu o taha pe, ai toko taha ko ia, ke ne mea mai, o mau katoa, ko uhipe ko apetai mi. O mau atu ai tala monu, ke taha, whiwhine mo tangata kotoa pe, ko mo wikuna e whenga ako, tau ni. O whake mo nuho mo hala, peke mo whanonga mo i ki mau ai pe. O ko whiawhia ke uwhafufunga i atu ai kau ngā we, whanau ako kotoa e Tonga Institute of Higher Education. Ke o atu a whakamalo, mo loto honga ia mo oni, ke tokoni mo i poupou, me he pule anga, mo i kapineta e ne awhio. Ngai hoa ngā we, ngai pot ngā we pule anga, ngai business tau taha, ngai siasi mo i kautaki lotu, ngai family mo i matua tahi whanau kotoa pe. Kautaki lotu, pia mo i ngai ngā we kotoa pe, kau ai si kau ngā we, kautaki o e Tonga Institute of Education, pia mo i Community Development Center, na nau kamata mai ma i mua ako e aho ni. O mau whakawheta i kotoa. Wha osi, o ki ai whaka e polokalama diploma i Tourism and Hospitality, ai ak mau whakahoka e polokalama ai St. Helens AIS ki Nusila, o ki ai whakamalo mo i loto honga ia, ko hui ko whinga o e aki ko ia, ko tau whea, i he ngahi tau koen ko maliu atu. Whaka osi, eik whawhalang langi. O ko ate mau tala monu ke wheituna. Ki ho ngai whatongia mamafa ku hirifaki ke houma. O whaki ke mau, pia mo family, ha Christmas mo tapo e kina, pia mo tau, monu ia whoki. Malo apito. Whamalo ga Dr. Raylin e sau, i he rea taritari, ko whamatala ngā aue, ke tau koen. Ko tupu me he whatupake, whiriuriwake po kalama, e whako atai e tau ki whawhiawhia uru aki, ko e kolofonua ia, ko e whau, e mai mua ako ai tamatui o e taimini, tamakotupowono, ai e taim tatau ko kore atu ke he certificate, ai tourism, ke mō kataki, mō whotutu umai ki mō tolu, ke hoko atu e tau whaki e ngahi toi whamoni ako. Hange pe ko ia ku hoko ko ia he polokalama. Ko e whame ite whika ulu aki o e pongpong ini. Ulak whame ite, aia ko e tau olunga ko e langi tau olunga ko e kolofonua ia. Pea kahiria, e hoko atu rewa ki ana whoaki ko ia ai ngahi toi whamoni ako, ngahi certificate i tipi loma. I he ako flau ewe ema mo e taritari kakai. Ko e uluaki whakameite o e pongpong ini. O e
Katoa ngā whoaki koe ngā hi tohi whamoni ako, ki he ngā hi polo kalama whakaako a e ako maolu ngānge koe a e potu ngau e ako. Mo e ako ngā we Tonga Institute of Higher Education. Taim tatau pe ai no tonga whahoko koe ni e whamei te whika oloaki. O ku teu atu ai ngahi tohi whamaoni ako ke whoaki koia. Me ngahi certificate diploma kia ki nau tolu ko nau ikuna ai nau whenga ako koia i he malae o e takmamata tourism mo e taritari kakai hospitality. Ai au kia e ngahi tohi whamaoni ako ai e whoaki atu i he taritari kakai mo e taki koia kau wholau e wa customer service level uluaki mo tua guiding i he level uluaki. Pe whoki ke toi whamoni ako i he taritari kakai mo no tauhi mono take koe kau wholau e wa i he level tolu. Pea mo e toi whamoni ako i he ngau e whaka ofisi i he level whaia. Ahiri pe ai whamei te uluaki koe nei. Langtau olonga koe kolo whonua. Io pe hange koe rea koe aho e whia, aho e mee, koe aho e ware i a tama. Ai whia ka koha whia mātua tau i whānau i he ikuna o e whainako o e tau uanoa uoua. Ai e teu ki ono whake tu koe ngā certificate diploma i he Kaki mamata mo e taritari kakai ka hiri e whakamei te koini. Ai e nau tuu laine taha pe ki he tāmua koi a whare masiva, holo whare masiva. Ai e mea e whaape whalanglangi tene whoaki a tena i te keiki me ngā koe whamoni ako koini. Ai a koe fuafua kategori oeni o e Whoake koe ngahi toi whamoni ako o e bongbongi ni ki he ako take mamata tourism ka te he whoki ki he taritari kakai hospitality. Tai lerei ai tonga kotoa. I tau whamawholanga tonu koia o e pongpongi ni. Tulo atu, eiki whakawhakalanglangi, eiki no pere whawhanua. Kai whai ata e kore whia matamuani. Ke kia whei tau lalo, pia ke laumali e lelei mua. Ke whuakiangi, ai ngai tohi whakamooni ako. Ke ongo polo kalama ako certificate whakatak mamata le volotaha mo e ua. O e api ako, maalungangi o tonga. Eiki whakalanglangi. Ko ki nau tolen, ko nau lawai lelei, ai tohi whakamooni o e tau ke ngāue, ke sektoa whakatak mamata i he level o taha, tihe Certificate in Tourism Level 1. Maata Velma Cook, ho foa vai ni tonga tapu, fotua haapai o Tea Vavau. Mafi Autriana Ulukau Tāni, ha ano haapai, lapaha maufanga tonga tapu, ikai kene lava mai. Marilyn Ulukau, ha ano haapai, kolovai, maufanga tonga tapu, ikai kene lava mai. Soslini Pelenita Falase ke lepi, no muka uiha haapai, niwa fo o whangaloto fua a motu tonga tapu. Seone whahina havisi mau mau, houma tonga tapu, ikai kene lava mai. Kole ke uhoko ato e pēka ki nau tolu ko nau lawai lelei ai toi whakamoni ako, Taritari kakai lelei i he levolo hono wa, tihe Certificate in Tourism, Customer Service Level 2. Karana Salamalena Lomu, kolofo o tonga tapu kei kene lava mai,
Kalolaine wila mila aitu, kolongan niu toua tonga tapu. Siutaisa vao kakala lovely maka, no muka haapai, vai ni matali kufisi tonga tapu ikai kene lava mai, o siutaisa. Telesia fale papalang ne pote, veitongo tonga tapu haano haapai niwa tapu ikai kene lava mai. Ko ki nau taulen, ko nau lawa i lelei ai toi whakamoniako ki hono taki mamata mo whakatau kei e sola i he le volo hono wa. Tihe Certificate in Tourism Tour Guiding Level 2 o ku ia ia Amelia Tupou mi havelu toke lau tonga tapu. Asi vai laua taulanga, ha ano ha apai pea tonga tapu. Esther Joanne Lotaki, Whanga o Pilolevu, loto foa haapai. Whongolua talanoa, haatafu, masila mea, whalewai vavau. Kalisi olomotu, ahokava, uiha holopeka haapai. Kasanita las peli tapu, havelu loto tonga tapu. Le tili mafoa ayata, ka foa, fotua whaleloa moitoa, ha ano ha pai kolomotu a tonga tapu. Loloma whainu, te fisi, vavau, niu toua havelu loto tonga tapu. Posha le tausala Deloris, liu mei tupou ewa i loto mua paunga, paki moito i la paha, kolomotua, ha teiho ohonua e ua. Lavinia kano e langi o kati, ha akame, ha alalo tonga tapu. Cecilia tangi mausia afu, haatafu leima tu avavau. Siu halahuni, haatafu kolofo'ou niwe niwa top tapu. Veisinia ka lava tapua maasima, haateiho sila pelua tonga tapu, pangai haapai. Te hoko ato ai peka ki nau tolu ku nau lawai lelei ai toi whakamooniako i he tihe Certificate in Tourism Level 1 pia moe tihe Certificate in Tourism Tour Guiding Level 2. Ena foliaki la tu, uiha whaleloa, tungua haapai, hateiho tonga tapu. Christy hola ki he mo'ui Junior Hungalu Vakasiwola, ofu ne afu vavau fua amotu tonga tapu. Diane Roslyn Kauvaka, Feletoa holonga vavau niwa fo'ou Western Samoa pia Mopilitania. Emeline Taufa, loto foa haapai fua amotu tonga. Kalolaine fale kakala laume, fotua foa haapai fua amotu tonga tapu. Kelemete lolo mana ia lapota, ho foa haatafu, ho uma tonga tapu.
Lucia Pua Merma Faletau, Fas Moyaf Atungi Tonga Tapu, mo nga one hapai, tau nga vavau. Meleongo mai ko lava fatafehi, lotofoa uiha lofanga haapai, niwe nofo popua Tonga Tapu. Paia he lotu savieti pangai, kapa matai ka vavau, hala o vave haakame pea Tonga Tapu. Pota waine kuri haapai, to anuku vavau folaha kahaua Tonga Tapu. Kwentolin lau kau he mai moa iloa peleti. Lei matu a vavau, te fisi vavau, nuku toko mololo Tonga Tapu. Sa miu halafuka kafoa fas moyaf atungi Tonga Tapu. Sini holani te paua, talihau, falaleu vavau, matuku haapai. Siutakai o kalani atau ke one tuku niu palau, fo ui umutangata o koa vavau. Te vita langi tu ipulotu fonua, seti oi vao longolongo, atata, hofoa, sopu Tonga Tapu, lei matu a vavau. Veiongo o whakihiku tawake la pota fifita, ka meli nei afu vavau, fata ulua eua, nuku talafo o Tonga Tapu. Te whaosi aki nau tolu ko nau lawai lelei, ai tohi whamoni ako i a Certificate Tourism Level 1, kai peheki he tihe Certificate in Tourism Customer Service Level 2. Luciane ungatea mafile o folau, no muka tonga lele ka haapai, haakio utungake te fisi vavau kolofo o Tonga Tapu. Mele sisi ki iwalu, Honua eua, tungua haapai, tofoa Tonga Tapu. Ofa ki la ke patuni tau, tungua haapai, haateiho la vingatonga Tonga Tapu o ikai kene lava mai. Pasepa ila fehi lau taimi ulu ki vaiola, houma tatakamutonga manuka kolofo o Tonga Tapu. Tolifili, Molitika, lo toka iano, paini tuua, halavi mahi, kolotau kohule, si atoutai Tonga Tapu. Ei whalanglangi, ke ngata angai whatongia, pia ko at ai whakamalo loto hounga, iho lau maali e lelei, ka kakato a hono fuaki, o e toi whamone ako certificate whakatak mamata le volotaha pia moiwa. Whamalo ki hea se lita latu, ko ia kune toka ngai po kalama koe ki hako certificate. Ia tai minite tau hoka atu ka haki i whakameite, ke whakaholo pe ki ho mea e kwhalanglang, e whahako atu he School of Agriculture, ko e nau tau olunga. Pea ko kore atu mua ki he matanga mo kata ko pasipasi e tau kau i kuna. He lava mea ku nau whai. E koe tau katoa ko ni koe tau katoa ngai e fia i kuna. Kau kai koe tau mai o whakamamahi ko haapisia. Ko kore atu ke mou katake o poupou i mai tau whanau, whaha ko mou fiefia, mou poupou, ha mou pasipasi, hei kuna ko nau whai. Ka tau hoko atu ki he whakameite, High School of Agriculture. Hange pe ko ia ku whamahino nei he whakatau kei ko ia e polo kalama. Ko atu ki he whameite hono wā. Ko e waa ako ko ia ki he ngowe, pe ko e School of Agriculture.
Hai te nā. Kataka kui hena tahine tau olunga koe niko a School for Agriculture. Kataki me a mai kai whai a tau olunga. Pehe pe katak pe whakaranglang. Pehe pe ngā ue ki uta. Pa tō mui pe. Malo. Ko e tau olunga me he waaka ko e ki he ngoe School of Agriculture. E ko e whakameite pe ko e aitemia Olotonga koe ai ua. taritari ke whasi koe mautolu kona koe o kuaho mo ai te o kia hono whasi whai mo tukua ke ke he te tau whetari aki. Nā tau ostanoa ke mea koe ni ane awhi. Mo kātako toko ni mai he o api api tai mi pe au whemo e kina ai tau whawharanglangi. Mo toko ni mai. Hai a ka hiri foki e whameite koe ni hono ua, hoko tewa ki hono whaake e ngā certificate diploma i he taritari kakai, whahoko koe e taritari kakai hospitality operation, pehe ki he business wawaha pureanga, international business, koe diploma, mo diploma i he whakamatala mo e teknolosia. Information and technology. O ka hiri ai whame i te koe ni hono ua, koe tau aitemia hono ua o whakatatau ki he hoko koe ia o e Polo Kalama.
Mari e taulunga, whamalo atu ki a Samuela Lolohea no whakaha haka e taulunga e aha koeni. Te tau hoko atu ki he Kong Haunoa School of Tourism and Hospitality, e whakahoko atu he Head of School ko Salote Waivevea Se Lui. Ko le peke u ngawe aki Lord whakawhanua. Ai ko le whia matamu aki he feitu una ke toi whoaki ake a ngahi whamoni ako ke whanau koe ni. Certificate in Tourism Customer Service Level 2. National Certificate in Customer Service Level 2, Level 3, and National Certificate in Front Office Management Level 4. O whoakia ki a Melisse Valentine Melesiu whakakov kai tau nukunuku te kiu tongatapu. Makalita Feao o kunemau ea a Certificate in Tourism e Tour Guiding. Pea mo National Certificate in Customer Service Level 3, National Certificate in Front Office Management Level 4. Makalita Feao Fonua Hakio Vavau Mokolovai Tongatapu. Filimone Imoana Havea, Certificate in Tour Guide Level 2, Certificate in Customer Service Level 3, and National Certificate in Front Office Management Level 4. Tānea Vavau Motongalele Kahapai. Feao Moeaka, he wahanoa wa inga koloi, ha whewa hapai le matua vavau, Certificate in Tourism Customer Service Level 2, National Certificate in Customer Service Level 3, and National Certificate in Front Office Management Level 4. Paulina Vivian Lolesio Habe Loto Tofoa Tongatapu, Certificate in Tourism Customer Service Level 2, National Certificate in Customer Service Level 3, and National Certificate in Front Office Management Level 4. Ana Fonua Mahe, Leimatua Muatata Tongatap. Certificate in Tourism Customer Service Level 2, National Certificate in Customer Service Level 3, and National Certificate in Front Office Management Level 4. Fatai Siutiti Tonga, Toula Vavau, Maufanga Tongatapu. Certificate in Tourism Customer Service Level 2, National Certificate in Customer Service Level 3, and National Certificate in Front Office Management Level 4. Tukwai maha I wau kakala unufe vai malo vavao sopu o tauwha kataki o kaikene heni o folau. Tamara Hepisipa o Kushen Fevaleaki. V. Customer Service Level 2, National Certificate in Customer Service Level 3, Lotuma Fiji and Haveluloto. Vai moana vi, fas moafi atungi, motoko mololo tongatapu,
Certificate in Tourism Customer Service Level 2, National Certificate in Customer Service Level 3, and National Certificate in Front Office Management Level 4. Anau Filipina Seau utungat ke vavau maufanga tonga tapu o kikai te lava mai ka ni ma pe failonga ko National Certificate in Customer Service Level 3. Certificate in Tourism Tour Guiding Level 2, National Certificate in Tour Guide Level 3, and National Certificate in Front Office Management Level 4. O fakimuri anau melia ke langi kala uiha moha anu hapai. Christian Mosaati Tovi Latu, Kolofo Tonga Tapu. Certificate in Tourism Tour Guiding Level 2, National Certificate in Tour Guide Level 3, and National Certificate in Front Office Management Level 4. Lesieli ofahemoon fotofili maafu onua eua tonga leleka hapai. Certificate in Tourism Tour Guiding Level 2, National Certificate in Tour Guide Level 3, and National Certificate in Front Office Management Level 4. Shaila Leona Vaiti Masiu, Felemea Mohateiho Tongatapu. Certificate in Tour Guide Level 2, Tour Guide Level 3, and National Certificate in Front Office Management Level 4. Melefatai Tokotaha Moala, Certificate in Tour Guide Level 2, Tour Guide Level 3, and Front Office Management Level 4. Siweli Koula Basalua Molisi Uiha Apai Motalau Vavau. Certificate in Tour Guiding Level 2, National Certificate in Tour Guide Level 3, National Certificate in Front Office Management Level 4. Leila Fiafia Tuipulotu no muka apai mo veitongo tonga tapu. Fafalanglangi ko taha ko ini was maungawe Australia. Tilila Vea longo mapu moho foa tonga tapu. Tourism Guiding Level 2, National Certificate Tour Guide Level 3, National Certificate Front Office Management Level 4. Kog now tolweni a national now ma failonga National Certificate Level 3, with National Certificate in Front Office Management Level 4. Malia Lovina Faukafa, Community of the Sacred Name Fanga, Tongatapu. Kelepi Latu, Tatakamotonga, Tongatapu. Belehifo ki vailahi mafua, Fasmoyafi Atungi, Tatakamotonga, Tongatapu. Sela Pascala Macaunga, Talfou Tongatapu. Ofa Velito Apulu, Tatakamotonga, Mofahefa Tongatapu. Enchelia, Maunalani, Satini, Nomuka Hapai, Talau Vava. Veili Tongia Samiu Tavake, Ovaka, Monoapap Vava. Ilaisane, Sepiuta, Lesi la tapai tamafleo taufa, Longo Kolmotua, Tongatapu. Hepisipa taufa vaka, Mataika Vavau, Habeluloto Tongatapu. Kafahinga in Fafalanglangi of Naumau and National Certificate in Tour Guide Level 3 and National Certificate in Front Office Management Level 4. Malia Ilutu, Herepico, Falale Wavau, Tufubai Ewa. Nitua Fifita, Adriani Marie Hopoi, Tawa Vavau, Fasmoyaf Atungi, Tongatap. Martha Soheila Naniseni, Kolonga Tongatapu, Uihahapai. Kafahinga ini of now maupe a National Certificate
Ka whahinga ene o nau mau e National Certificate in Front Office Management Level 4. La tai toke lau, siu mafua uta whaaoa, whalaleu wawau mau whangatonga tapu. Sailine ta maa manuola kepa whahina, whaletoa mo toko mololo, tonga tapu. Christina Leilani Kuuipo, fotofili, mangia vavau onua ewa. Felicita Lasini Neau Fonua, maufanga tonga tapu. Vika tupou ofa, kisi fele ai to afunaki, longo longo maufanga tonga tapu. Anastasia Lanivia tungua hapai kolfo tonga tapu. Lupi Heleni Maafu, Haveluloto kolfo tonga tapu. Lola Mailau Kolonga Lapah tonga tapu. Mele loloahi moala, tofoa mohavelot tonga tapu, kataki koe kende lava mai. Sela pateta, la paha, fas moeafi atungi tonga tapu. So sifa amanaki, moana kifea po ua, isayone toluta upita, utulei molongo mapa vau, o kifola wate matahapure koe ni. Makalita pivalita ai, te kiu tonga mololo tonga tapu. Tahisha, halaki mata, Jennifer N. Talanoa, vaini tonga tapu. O kui kai ke ne lava mai tonga taha koe ni. Mary Faustina Seilose, katokakala siliva ai, wasi, tuataki langi tonga tapu. Seletute Francisca, tau moe penu uhi, pea mokolomotua tonga tapu, kataki, o kui kai tene lava mai. Whamaloat, whawhalanglang. I he taimini hoko atu ki he whameite ko ia hono tolu. Ia koe whahoko ia e he wako hako ko ia ki he whakamatala mo e Teknolosia, School of Information and Technology. Kataki, katauhoko atu aipe ki he Diploma in Hospitality Operations Level 5. Se Nicola alotolua whainu te fisi lei mātua vavau. Kataki ko le ate whawhalanglangi whamole mole ke ne angalelei kai hoko ate whaaki ate tau ngai certificate. Kataki whawhalanglangi. Seini koula loto lua whainu te fisi mo lei mātua vavau. Le sieri hafoka utulei mo vavau a hau tonga tapu. Me tali siliva pale koulo hapai mo vaini tonga tapu. Veisini atoa maufanga mo tafahi niwa top tap. Atua ke fanga wakauta kakala tua nekvale pe mo utunga ke baba. Diploma in Information Technology Level 5. Emanita Fonua Tekiu
fo ui tonga tapu. Lupe fuka, whakatau fifita, hawakatolo mo kolomotua tonga tapu, kataki o folau. Moana laikiki kolomalu kawa, halau furi vavau mo futu ewa. Surieti vai moana kolo maufanga tonga tapu. So sefo sione so lui mailangi feletoa vavau mo tongo leleka hapai. Diploma in Business Level 5. Feau meilangi yeke va tuu kolomotua tonga tapu. Malia Catalina e pui mataaho eua pea tonga tapu. Loleini eukaliti nuku he tulu mo nuku tonga tapu. Cecilia Daines whakaosi vai poa ni wa top tapu vai ni tonga tapu. Ko tonga taha ko ni le folau atok mai ne scholarship ki Australia. Ko ne tangata iki en ko whakafofonga. Melenaite tupou meilangi whea moiata. Taoa mo tua nek vare vavau. Catalina Filo, whaleloa hapai mo halau vave tonga tapu. Alisi, Daphne Fotukava, no muka hapai, fanga, tonga tapu. Lose, vea, toke lau funaki, longolongo, mafanga, tonga tapu. Josefina, Leslie Lavaday, hafoka, tawa vavau, pea tonga tapu. Mele fine one taimali e meilangi havili, ho foa tonga tapu. Pauline Veisinia Malone Halapio Haveluloto tonga tapu. Kaluseti mui kisaione hopoi fas moyafia tungi vailele Samoa. Mele fepaki kaivelata tofoa tonga tapu. Milika finaukolo kolfo tonga tapu. Toa tepi lanivia tungua hapai kolfo tonga tapu. Pulei langitau latu hano hapai popua tonga tapu. Elisapesi he folofola lilopau. Tonga leleka hapai mongere ia tonga tapu. Michelle Conley Lufe, sopu mofolaha tonga tapu. Mele kulukona naului vaini tonga tapu. Milika Florencis Kihaulani Emily Mafi, vaipoa ni o top tapu kolomotua tonga tapu. Sosina Mafi, Homa, mo vaini tonga tapu. Siwola he lotu i moana manu, halawave, tonga tapu, mo hihifo, niwa top tapu.
ka veinga a kolotu ofa, maka ko Pauline sopu, tonga tapu. Francisca Asupa Shango, whangaloto tonga tapu. Malia Sosefo Beatupu Taufa, Fasmoyafia Tungi, Folah tonga tapu. Mosese Fotu, Taupiamuhu, Maufanga tonga tapu, Popua tonga tapu. Penateti tonga uiha, Houma, Movaini tonga tapu. Tevesi Tuipulotu, Nomuka Hapai, Te Kiu tonga tapu. Lile Mafi Watahi, Vaini tonga tapu. Salofi Uluheua, Mataaho Eua, Te Kiu tonga tapu. Sione Sawata Makonga, Odenio Vaai, Lotuma Fiji, Petani Wafou. Sesalili Vaifou, Tonga Mama Ewa, Mohafeva Hapai. Talanoa Moeloto, Kimuri Vake, Nomuka Hapai, La Paha Tonga Tapu. Diploma in Tourism Management Level 5. Sosiani Tongobua Aloua Utungake Haveluloto, Tonga Tapu. Sela Fangfangu Atoa Holonga Vavau Hateiho Tonga Tapu. Rachel Emma Puanani Fanaika New Toa Tonga Tapu. Katrina Sivesiva Ateine, Fevaleaki, Maufanga, Kolomotua Tonga Tapu. Gori Kimberly Havili, Te Fisi Vavau, Maufanga Tonga Tapu. Mele Vatautu Helotu, Hungalu, Ofu Vavau, Mohala Vave Tonga Tapu. Suiti Leilani Inisi, Futu Petani Ewa. Tupou Uluiki, Havea Kaitapu, Kameri Vavau, Maufanga Tonga Tapu. Pauline Teresa Anita Emma Lavulavu, Faleloa Hapai, Talau Vavau. Tayana Taulava Latu, Maufanga Tonga Tapu. Siutiti Leka, Nukuleka, Houma Tonga Tapu. Huawai Kristina Lolohea, Houma, Mokolomotua Tonga Tapu. Paia I makatu ua he wahanoa lomu, Makave Talau Vava. Malia Kelela Helena Otukolo Masalu, Beitongo Tonga Tapu. Malianaa Sefotui Manuva, Folaha La Paha Tonga Tapu.
Sosaia Junior Manakofua Manuka Tongatapu. Taisia Salote Manakofua Hofoa Tongatapu Momataika Vavau. Seini Lingisiva Moala Hatafu Moahau Tongatapu. Mohea Fokeri Nau Vaini Tongatapu. Lavinia ke aloha piukana kanokupolu hatafu tongatapu. Monica Andrea Tafolo Kolonga Tongatapu. Levaseni Puafisi Tautua Pangai Hapai Fangaloto Tongatapu. Tapuak meilangi o hala pupuahi teu, holonga vavao mo a teiho tongatapu. A Kesa Lupe Tokelau Fuamotu mo vaini tongatapu. Olive Asinate Tori Kolonga mo kolomotua tongatapu. Sintalela tuitupou, kolovai moha taf tonga tapu, o glotonga folau, ko whakafofonga pēna. Mele falahola ulupano, no muka hapai, mo talafo ou tonga tapu. Josephine Angel Unufe Sopu Tongatapu. Metera Teratia Eva Mary Weara Kahoua Mokiripati. Koe whakaosi whawhalanglangi, ko kina tolu ia ma'u whakailonga ua. Diploma in Tourism Management Level 5 and Diploma in Business Level 5. Fuavea, se ko alaia, pasina, koloa vavau, hateiho, tongatapu. Tomu Miki Satini, no muka hapai, whangaloto tongatapu. Mo whakaosi whawhalanglangi, Chokasta, Surieti, Baha Akolo, Longolongo tongatapu. Whamaloat whawhalanglangi. Tau hoka te rewa ke whameite whaie he School of IT. E whakaholo pe ki ho mea e ki whawhalanglangi. Ka hiria e hoko atu ki he School of Accounting. E whakahoko atu ia e Caroline Wasika taha kau whaiako. Malo. Pane peko ia I lolotonga nini ko e whameite ni hana tolu. Aite ni hana tolu ko e tau olu ngā whakatulupu. Aia ke tau whine mui e toko tolu. Mei he School of IT, Information Technology.
Koe mawanga whakamatala mo e teknolosia. Koia koe whameite I lolo tonga ni, koe aitene koe whameite ni hono tolu, kahiria. Hoka newa ki hono whoaki e ngahi certificate I accounting I. Tau hitohi re bolo wha, moe re bolo nima. Kai pehe whoki ki e ngahi certificate I whetutaki communication, koe media, mo journalism. He re bolo wha mo e re bolo nima. Tulo watu e whalanglangi. Kau te whakahoha asipe ai wheitu una.
ke kātaki o mea mai o whoakiange, e ngai whailonga ako a kina tolu me he School of Accounting. Oe ui, Ko kina tolu e ni o nau mau whailonga ako i he Certificate in Accounting Level 4. Ana la tu a whono pe tani ni wa fo'ou wheretoa wawau popua tongatapu. Ana mo ui fo'ou ai nuu pokotala malapo tongatapu. Epifania Sakaria Kauola maufanga sopo taufa ukekene lava mai. Stella Popua James Ali sopo taufa Kolomotua. Olivia Laukau Helotu Fa Kapa Uturei Vavau Longolongo Tongatapu. Susana Amelia Hauro Fonua Sopu Kolomotua Masilamea Tongatapu. Luceane Manusiu Fui Maono Maufanga Fasimoyafi Lapaha. Sione Wilisi Hala Api Api Kolo Fo'ou Tongatapu Utungake Vavau. Erisoni Hamani Tafahi Niwa Toptapu Haateiho Tongatapu. Welinga Toni Havea Hatafu Fangaloto Lavenga Tonga. Christine Salote Kaufusi Lavaka Fasimoyafi Tongatapu. Initi Pelinda Heimuri Maya Maufanga Sopo Taufa Tongatapu Neyafu Vavau. Anete Central Hill Maka Fangaloto Tongatapu. Na anau Folaha Tongatapu. Malia Endonit Magdalena Pendani Lapaha Maufanga Tongatapu. Petu Siena Franaua Toilea Sime Utulau Houma Tongatapu. Okataina Filomena Tayone Piri Tongatapu Utui Vavau. Melena Atongia Fretoa Vavau Sopo Taufa. Trisa Lolohea Soana Tuineau Talafo'ou Pea Tongatapu. Kedrina Anaseini Tukuafu Fuamotu Tongatapu. Paea Ilongolongo Tukuafu Hateiho Tongatapu. Litia Lavoni Alpha Test Junior Wata Okoa Vavau Kolofo'ou Tongatapu. Sesalina Ulunga Pangaimotu Tanea Vavau. Elisapesi Vaikaka Pokotala Hapai Niutoua Popua Tongatapu Ikakenelava Mai. Lute Vakameilalo Piwa Tafahi Niwa Toptapu Houma Tongatapu.
Ek whalanglangi koe kakatua ki nau tolu, nau mai whailonga ako i he Certificate in Accounting Level 4. Te tau hoko atu ka ki nau tolu, nau mai nau whailonga ako i he Diploma in Accounting Level 5. Seini Emilieni Ieni Aisea Popua Tongatapu. Sione tali makoni a te walu tuani ki vale maufanga Tongatapu. Elisi Jessica Fahina Tokomololo Nomuka Feretoa Vavau. Ane alaki hifo koloa ia he lotu fahiua, mo unga one ha feva tofoa Tongatapu. Ane kautaha whakataha taaki moyaka ni watoptapu, lofanga hapai tofoa Tongatapu. Jennifer Auckland Whakaosi Halaleva La Paha Tongatapu. Anaise Elisi Whakaua La Paha Tatakamotonga Salt Lake City, USA. Lo sena heikoni katia i tuftere whangalahi te kiu whātumu Tongatapu o Tea Vavau. Manase nau ha ano tau moua wheao kolomotua sopu o tauwha. Tu uta wheao moeata wheao ni watoptapu wheremea hato uhapai. Kaloafu finau whangaleo unga fotuha hapai tuatakilangi. Ane lupe fonua matahau na vutoka Tongatapu. Toa ila Leonala Swinburne fotofili matuku tungua hapai halareva. Emilia Anastasia Cherry Ofa Kisene Katoa La Paha Tongatapu. Kalolaine tuineau kolotau, Kameri ne yafu tuanikivale kolofo Tongatapu. Salome Lama Tokomololo Tongatapu Sapaata Niwafo. Paluva inga imotutapu langi, ihifo ni watoptapu, kolofo Popua Tongatapu. Maria Koreti Malani, Houma Tongatapu, Longomapu Vavau, Tafahi ni watoptapu. Laumanu Mosese Makaunga Tongatapu. Ana Maria Nuku Angaha Futu Eua Tokomololo Maufanga. Feiloaki Tohi Havila Pauvale Lotofoa Hapai Hofoa Tongatapu. Ni wafe takai Angaha Eua Niutoua. Mere ofa tamare ha ano hapai tu anuku ne yafu vavau Tokomololo.
Sinisiu tō nata, wheremea, ha whewa ha pai, to whoa. Patricia Rosie Junior Tonga Tupou, Matafonua Maufanga Tokomololo. Sela Teukisia Fo'o Tupou, La Kepa Tonga Tapu Tuandikivare Vavao. Lupe Faith tu tanekai longolongo kolomotu atongatapu feremea fotua hapai. Veronica Jennifer Christy Lehau Francis Unufe tufuvai eua vai malo vavau. Sione o mani uvea homa tongatapu hihifo ni watoptap. Makereta ana vaenuku hatua eua longolongo tongatapu. Ana finau veikoso vaifoou ha feva hapai houma ngereia. Kelesi monu helotu Violeti, pangai petani eua hihifo tongatapu. Mere fispuna mahevea, reimatua vavau longoteme. Whamemore pe whawharanglanga hako tai pe ki he tunga whine mātua mo e tamai o eiki kuna wikuna ai whenga ako i he ako ke o whaiongongo with School of Media and Journalism. I he certificate in Media and Journalism level 4 me maufanga tonga tapu Alexander Albert Suka o kuikai ke nelawa mai. Me ilofanga hapai pe mo hawe lo tonga tapu ana seini lau kau po uri missionary. Me fatai, la kepa, kolomotua tonga tapu, fisi hone PA. Me matamaka morei matua vavau, mo namori, lautoka fichi, churi, whakahoko, turinvono, McPherson, taufa. Mo i te fisi vavau, wheremea hapai, ha te iho, ha kame, tata motonga tonga tapu, toa whirimoeanga mahina aisea fisitaria. Okina utolenu na wikuna e diploma in Media and Journalism level 5. Wheremea, ha tou, whareloa ha pai, rei mātua wawau, asena hone whiao. Me popua tonga tapu, Tefni, Ilaise, Latai, Lakepa, Beleika. E me mataika, matalafo ou, fasimoyafi, tonga tapu, etiola mafi. Me hawhewa hapai, nautoka, maufanga, mahalarewa, whakwhataki ai me certificate in Media and Journalism, whinau afuhia whatukawa. Me tonga mololo, mo wholaha tonga tapu, iula palu, o kukai ke nilawa mai. Me malapo, maufanga tonga tapu, o hapai, mere moriwasi, o kai ke lawa mai moia. Me la kepa mo whatai tonga tapu, homa eua, mere se in whatai. Pea koe whakaosi, me makawe mo utui wawau, a hau si atou tai makapai o tonga tapu, wai whonua, mawahe a lotu, malai fo au tūpola. Whamalo atu e whawhalanglangi, o whakawhainga maari e ka whakoloa e
tunga mātua, mawhina mātua ko nawi kuna i he School of Journalism pa mai School of Accounting. Tau hoko atu ai peki he whaiwa e ka kai tangata me School of IT, te nau whakau atu, ke whakaholo peki ho mea whawhalanglang. Hoko atu he taimini ki he whame ite hono whā. Ai te mea ni hono whika whā ko e tauolonga. Whakulupu mei he waako ia ki he whakamatala te tūtaki mo teknolosia. Information, Communication and Technology, ICT. Ai a koe kau tangata e ni toko nima. So te hina, te penu uri, ta wala lokea, pa hapai, teki. Ka hoa, te a vesa o rive foki e nima, mo e vae. Ai a ka hiri foki a whamei te koe ni. Tau olonga whakulu koe ni, hoko bewa ki ona whaki e ngahi certificate i he ngowe. Agriculture. Mare whanau e whaiwa, whamalo ki a Sione Soto Waka, i hono whakahaka e whaiwa koe ni a School of IT. Na hoka tai pē ki kinautou koe a School of Agriculture, e whakahoko tia e Tokon Pure, Samuela Lolohea. Kore ke u whamalumalu atu, ngahi tala whaunga malu e whanua mo lotu. Kauto e whahoasa i pe whituna, e ki whawhalanglangi, ke mea mai mua o whakiangi, ai ngahi whailonga whakaako, ai tūnga mātua, mo tūnga whine mātua, pia mihe School of Agriculture. Ko kore ke ukamata pe, pia me knautolu, nau lawai re rei ho nau whailonga, certificate level ua, mo level tolu, i Horticultural Science. Ameria tau fōu, tawhahi pe tani pā tangata tongatapu. Ana Teresa Moheofo ki Saione Taufa, Matuku Talasiu tongatapu. Keris Josiah Vehekite, Tungua, Kolonga Niu Toua tongatapu. Mako tamai o eikoe niwe kene lava mai. E tue ni tupou, haveru loto tongatapu. Hausia i funga ana manu atu, haatafu ndugureka, perehake tongatapu.
Pulungia I moana purini vai malo kolofo o kanukpol tonga tapu. Lolo si unipa lolohea Tomasi o tea te fisi sia tau tai tonga tapu. Maria ngaluafe pe au matau waka farehau halalo tonga tapu. Pesenga pukeloa mapuia nga fanga preik kolomotua lo fanga folaha tonga tapu. Surieti mafireo eso maafu volokaire tonga tapu. Vika raina whiawia ki he wao kakala ulakai o honua kolofo o tonga tapu. Te hoko atu aipe ki atik nau tolu ku nau lawa ili rei ho nau whailonga certificate level of a e hotikaso science aipe. Ana li reta senifa havea uiha o honua vaini tonga tapu. Josephine Korit Kolo maufanga na kolo tonga tapu. Mafi ha mea tangilapa holonga longolongo tonga tapu. Nasim lolohea taufa longomapu ha teiho vaini tonga tapu. Pea mo petiola Jamie sese tupou tofoa tonga tapu. Ko nau tolu eni ku nau lava rei nau tolu ko nau whailonga certificate level of a ihe agricultural science. Ere niafu utui wheremea fuamotu tonga tapu. Estere whakatawa waipoa lei mātua wawau. Hai te rensia sa ulolo tua nekiware uiha hapai. Halangahu tiunia fifita kolofo ou nukalofa tonga tapu. Hendon Teron Alamoti kolonga tonga tapu. Ilaisane Mansela mataaho eua lapaha talasiu tonga tapu. Jessica Sofia Whakaosi lapaha halarewa tonga tapu. Kakala Kamaso Nitoa longomapu havelu tonga tapu. Luisa Peti Kilinganoa Moala Masilamea Wawau lapaha tonga tapu. O pesi soakai tui whangaloka nukunuku veitongo tonga tapu. Pita kontowa tupou talau vai malo wawau. Se misi senta sa tini tiunia kiwalu no muka tafahi pas moeafe tonga tapu. Siola Kepria Anastasia Hea tonga lereka makahokovalu whiremea hapai. Taisia o feina he lotu pārerei, taki moeaka ni wafo o wangaha tufu vai eua. Pea mo uheina paia I Los Angeles vai nkolo, o waka ka Ameri vai ni tonga tapu. Te hoko atoi pei ka te nau tolu, nau lawai rei ho nau whailonga diploma level 5 I agricultural science. Ameria kau ola he lotulangi lei mātua nukunuku tonga tapu. Ana humi ki vai moana pauware ho foa tonga tapu.
Whereti whanai fo liki tui hala toafa, taoa o honua to foa tonga tapu. George Lloyd Odo Sango, ne iafu, holopeka pahu tonga tapu. Ilaisane palutakaufi ere noataka, whareloa, tuongua, pangai motu wawau otu lau Fiji. Ilaisane sina mātonga riwaki, te fisi hihifo tonga lereka hato Hawaii. Lau manu nau, folaha vaini tonga tapu. Ikua mohe tau, folaha tonga tapu. Litia sia monu ini Sara hala nuka kai foto, pangai fotuhaa koulo hapai. Manu tiri sa amato, peyo man mataongo tonga tapu. Maria inu Destiny katoa lapaha tatakamotonga na kolo tonga tapu. Simone Kalusetselu matai kawawau halalo pea tonga tapu. Sa teki paseka ta moua vaipoa fatai nuku tonga tapu. Sione o reti folau he ofa ki he mere niu me fo o taufa, muitoa pofoa tuata ki langi tonga tapu. Pea Movera, Isa, Rebecca, Cassandra, Sani Atonga, niwa fo o koulo holopeka, whanga pilo revu tonga tapu. Ei whalanglangi, kono ngata angaia, ai whanau, na umau whailonga whakaako, e me School of Agriculture. Your guest of honor, the diffusion of ICT into our society today lays great responsibility in the School of IT, not just to prepare our students to meet essential work skills for industries and workplaces, but also to provide and promote education for the use of information and communication technology to support, enhance, and optimize delivery and facilitate teaching and learning. Today, 52 pupils have paved that there is nothing impossible to they who will try. It is my wish that they will come back next year to do their first degree in ICT. Ko ki nau tolu ani ko nau whakakakato a ngahi whea mau ke Polakalama Certificate in Information System. Elisabesi, Green, a kau ola, me kolowai, talau ne yafu wawau. Mele veini whatawhehi, me popua, tonga tapu. Whine ki wholau whe au moiata, me toani ki wale mo taua, wawau, no muka hapai mo alak whanua tonga tapu. Cecilia tupo whiwhita, me la paha tonga tapu. Whawhawhanga koe ni o kulo tonga wholau he whatongia he ngawe. Vete kina I moana whiwhita me hawhewa hapai, taua mataika wawau to whoa tonga tapu. Rose to anga I Viola tawalu I kavuka, me homa wawau, whangale onga hapai to whoa tonga tapu. Lia wao hei lala kau fo o inisi, me pahu tonga tapu. Pasinate o kusi lama, me sapaata niua fo o pelehake tonga tapu. Tangoi paea he lotu la tu, me toku taoa utulei wawau, niua fo o masila mea fatumu toka mololo tonga tapu.
Anita Poafa, me toka mololo tonga tapu. Vai asini soakai, me longo mapu vavao. Fane tupou taufa, me pokotala otu momu anok muka habai. Whawhawhanga ki kai lawa mai. Manatu ki houma uvea tau whalele, me havelu loto tau taka motonga, whatumu tonga tapu. Alisi Kristo Maka tonga nevai, me haapai, niwe, maufanga, la paha, kola kakalata taka motonga, kola fo'ou tonga tapu. Siulolovao tukuafu me haakame tonga tapu. Whawhawhanga wha Oceani ke Pokalama Certificate in Information System maata whapiola tupo whangaleonga pukatala halalewa tofoa tonga tapu. Okinautole no whakakata Diploma in Information System en sela whakatawa fuskata me kameli masila mea ne afu wawao maufanga tonga tapu. Bob Russell Crew me havelu loto mutataka motonga tonga tapu. Devita Helu tataka motonga tufuenga longolongo tonga tapu. Luciane Cristina Leota me homa kelkao tonga tapu mo mata aho ewa. Mele liku one kolo me matuku hawhewa halopeka hapai tofoa tonga tapu. Ofa ki Aotearoa he henga kaufana me koulo uiha hapai utui o koa wawao. Siweli litili me lo fanga mo nga one foa hapai fanga mo popua tonga tapu. Tota ko niyo kune mao e failonga ko Certificate in Information System mo Diploma in Information System mele Elizabeth Siloni. Pukotala fangale ounga o honua halaleva tonga tapu. Netane aho tanaki tu unga moli le matua o waka wawao waololoa tonga tapu. Emma fifita niulala me fanga loto tonga tapu. Materita fonokalafi ofa me pukotala hapai kolomotua nofosia atoutai tonga tapu. Koongo kantiteti ko niyo ko mai pe ona fa fonga na lo tonga folau Monica songoi moli me fale hao ni wato tapu mo popua tonga tapu. Malia Mikaele malu ahalahi taufa me esia kolo fo'o sa paata niua fo'o ya mopili tonga tapu. Holani Junior tuinawai me nuku nuku tonga tapu. Totaha ko niyo ko mai pe ona whafonga lo tonga whakaontamaki e wholawa e potngawe na uli tufui me vaini havelu loto popua tonga tapu. Ko kakato ne Pokalama Diploma in Information System le liosa mele ipu siliva vena. O ne mao a Certificate in Information System and Diploma in Information System vili me petani ni ua fo'ou no muka hapai maufanga tonga tapu. O na tole no whakakata Certificate in Computer Science, Ailini Polotili Fraosi me tafahi ni ua top tapu mo ha teiho tonga tapu. Whawhawhanga e ua koe niu na lo tonga wholawa tuke otumuli, Daniela Finau me makawe wawau fo ui ha utu tonga tapu,
Na mo sili venu si mahe, whangale ounga pukotala, hapai nofo popua tonga tapu. Whaanelua militoni, me lei mātua wawau, nofo wautu tonga tapu, ko ka katoia e Polokalama Certificate in Computer Science. Ko ki nau tolu ko ni e ki whakalanglangi, ko nau whakakato a diploma in Computer Science, pia ko ni iho ki nau tolu, na nau whātua kato mpu ngahi Polokalama kehe, pia o kuhui whakataha tu ia ihe houani. So ne hau tau whalewai, o kui kai ne lava mai ko ofisa polisi, me ha teiho toliki mawhanga tonga tapu. Certificate and Diploma in Computer Science, sione sunia, me koloa wawau, nofo fas moiafi tonga tapu. Anastasisi toa, me whakakai hapai kolovai, havelu loto tonga tapu. Ko whawhawhonga ne tō ko Christina manat ofa ki loto a hao tupu lotu, a Certificate in Information System, a mo Diploma in Computer Science, eso sa lote, halamanga no funga tufte lewa loloa tonga tapu. Ko ke nau tolu ko niok nau makehe, e whawhalangi, na nau te whakakato e nau Polokalama, pe tāna ki mai ki ai ko hiko e whia mau, e ngahi potunga awe, a System Administration i network ba mo Linux, pa ko ke nau tolu eni. Le asila Certificate in Computer Science and Diploma in Computer Science fatai me o honua ewa houma pea tonga tapu. Konferenisi fifita Certificate in Computer Science and Diploma in Computer Science me talau longo mapu wawau nofo ho foa tonga tapu. Bernadette ofa ki takanove Certificate and Diploma in Computer Science fifita me talau longo mapu wawau no foho foa tonga tapu. He lala he pisipa la fitani Certificate in Computer Science me angaha eua popua tonga tapu. Kisepi maafu Certificate in Computer Science and Diploma in Computer Science me kolowai kolaha no fo fas moyafi tonga tapu. Silika vai Mafi, Certificate in Computer Science and Diploma in Computer Science me utungake wawau ha ano ha pai. Finau lo saline lama, Certificate and Diploma in Computer Science me masila mea wawau sa paata niwa fo o. Tui pulotu puafisi, Certificate and Diploma in Computer Science me koulo ha pai fo laha tonga tapu. Samisoni mahe tua kalau, Certificate and Diploma in Computer Science me pea tataka motonga tonga tapu. Luciane halai valu fatafehi fanga fa tuita, Certificate and Diploma in Computer Science me tonga leleka hapai utungake vavau no fo fasimo yafi tonga tapu. Kototako ni une whakakata Diploma in Information System, Certificate in Computer Science, Diploma in Computer Science, po taha ve koso, me ha whewa ha pai ngele ia nofo whangaloto tonga tapu. Whawhalanglangi ko whaosi o toko taha i he Polokalama akoni, o ne whakakato a Certificate in Computer Science, Diploma in Computer Science, Certificate in Information System, Diploma in Information System, ai nise tau whalau kau vea tupu me mo unga one ha tau ha pai nofo homa tonga tapu. To all our graduates, keep your face always towards the sunshine and the shadow will fall behind you. Congratulations once again. Thank you, your guest of honor. Pamalo atu whawhalanglangi ke I whakoloa e katoa ngani. Tau hoko atu ki he aitemi e whakahoko ia e he School of Tourism and Hospitality. Mo ka taki o mo maupe taki me tālunga. Ka tau hoko atu.
Hangepe ko ia ko ne hae hoko e polokalama ko ne lava kakato ia kakato nai certificate ko whamoniako. Whaki atu i he katoanga tāna ki tuunga ko ia o e ahoni ia. Ko e peute weni ke hoko atu ki he whame i te whakaosi, ai a koe aitemi whakaosi en. Hono, ai e whakahoko ia e he waa ako ko ia ki he take mamata mo e taritari kakai. Tourism and hospitality. Ko e aitemi whakaosi ko ia o e ahoni ia. Pea ko e tō e koloa e aho mei he whawhi whalanglangi, guest of honour, Lord Whawhanua. Ko e rea whamalo. Kataka mo paspasi mai mua e teu koe ni ko whahi e whanau. Whakaao ngā pēo tau taimi ke whakaha ea ke tau hongai e ngā ue ko lawa. Rea whamalo mea iskerioko ko e himituku, ono ngeau whangofulo mātaha. E lauia e Michelle Conley Lufe, lotu tuku o whaiwhekau iskeri la tū mo e whasi whakafonua. Ka koe lolotonga ni o te uteu koia ki he aitemi whakaosi ia. Ai whika ni maeni, ai a kui ai e ngat, o e ki e whala. Ko e kumete, hipu, mo e kawa. Mo e whukatonga, o putaki mai aki e kau whine mui e tō tōlu. Tēnau whahoko e tau o lunga whakolupu ko ni ai koe aitemi whakaosia o e ahoni. Ia i whoki mo e kau langitua. O e kau tāmea. O kunau teunga uri uri mo tāwala lo keha. E kunau tō tēnau whahoko hono tā koia o e whasi tau o lunga ia. Whahoko nā whapapa e dai mini ki he whawhi whalanglangi. E ako kai kamata. E whame i te whaosi o e ahoni. Thank you.
whanau me he School of Tourism and Hospitality. Wa mahalo atu ke kau langitua, mahalo apito e whaiwa maari e. E whainga maari e koe ni e ki whawhalanglang, whamore pe mua, o nak whia mata mua e whahohaan, o koukore pe e ke hangalelei pe, ka e whakakolo ange mua e katoanga, whaki toi whamoni ako whakaosi, a tonga Institute of Higher Education, ke iai hataimi, unau manatu meri e mai ai, ke aho katoanga koeni. Ko e tō e koloa kātoa ngā tānak tūnga e aho mei he whawhi whalanglangi. Eik se whareare ato ngā lot whawhanua. Whatap ki e a whio ai taiha mai e tau roto tonga. Tapa mene a whio tamatui tu pawono. Tapa me tahini kui ni nana spau. Tapa ki e tampinis kaoni tu pau toa ukalala. Kau mai tahine Princess Karauni snai takala tua. Tapat ki he whaiwhikau. Iske la tu, mohalotu. Tapat ki a Dr. Raylin e sau. Tare kita ki he kau whai ako. O e ako anga maolunga ange a tonga. Tap ke kau whai ako. Kau tauhi whanau. Kau kou o atu whoki ai whatap ma ke kia tiki mau tol whanau. O mo mau whailonga i he ahoni. He whoki ki he whanau ako o e ako anga maolunga ange a tonga. O whiwhia ke ukau whata mo ki mau tolu i he pongpongini. Ka kou mao e maawhana makehe, i ho mau whawhe i au ki tau kawhata i he aho mau inga koini. Ke tau mohu whainga taa ai, wāwhe wau a mana ki tau situ atki ai. Nei veuki, e mahak pipihi whakaauha, ai mea kotoa. Mehe ako i he ako anga, ngahi kalasi i ako, i he loki ako. Kai mahulu ange, ho mo tuunga mo ui lelei whakaatamai. Pea kanoni aki, ai mapuna ko ia, ai maunga afi hunga tonga hunga hapai. Pea moe peau kula, nai mui mai. O toi make he whoki. Ai pompongini ko uhi ko e lava ke tau whemata aki ton. O toton ke tau whamau i ngai. Ko e katoanga eni, ko e whaosia, o ha tau. Matu ak whainga taa mo oni, hono hala whanonga. Ka ok make he ange ia. Ai katoanga tānak tuunga koe ni i e toi mahina whakaako ai tihe. Ka ok toton ke hoko ho mou tōlahi, tō tol ngeau ni manoa, i he mau whailonga aho ni, ko ha whakaloto lahi, ki atiki mau tol hono kotoa, ko mou ikuna i he funga o ha tau, tō whanga ai atonga i he whainga taalahi. Whanau ako. O kui kai koe ako, ai maupe ho o maka lelei. Ka o kau ki ai ho o mou tuple kina, mo e wharagalaka, ko mou tupulaki mo wharagalaka, lolo tonga i full time whaingata koe ni,
Pea o te matalangi ai ho o mou tuunga lava mea. Whanau ki ai whehui, o ko whea eke atu ki mou tolu taktaha. O ko mou ofa, iho mou api. Ka pau ko ho tari i kai. Pea ke toku mai au o se whataha ko e niki whare areke te ki tānoa. Ka koutui, ka pau ko ho tari io, ko e hānai ho uhinga, o ke ofai i api. Kono uhinga, ke koe whaitu uia na ke tupu hake ai. Koe whaitu uia o knofai ho o whamiri o whaanga. Koe whaitu uia na e ofai ho o ngā mātua i a koe. Ko ho ātakai, o au ke whare lotu, pe au ke lotu pe i kai, o ki ai ho whare lotu. Koe whaitu uia na ke tupu hake ai. Ko ngahi tau kei, mo ea usia i api, na ne whatu mo la langa koe, o ke hoko ai koe tangata mo whewhine o e ahoni. Ko ki tau tolu, koe fua ki tau tolu, o ho tau ngahi ātaka i taktaha. Pau kā mahino mai ai, ai mahu inga, ai a kō ki ati ki mou tolu, he ko uhinga ia o mou mau whai longa i he ahoni. Paka uhinga mo ulnganga pehe ai, o i kuna e tau whaingata ai a kō. Koe tari mahino, koe uhi ke mau ai ngā ue, koe uhi ngau ke mau whai longa ai. Koe mea ko toa peo tau whahoko, o whahoko ia koe uhi koe tau mua ko ia. Koe ako ke mauha ngā ue, koe ngā ue ke mauha paanga. Koe paanga ki tauhi aki ho tau whamiri mo tau api. Pē koe paanga ke tauhi aki pē a koe. Pēka whaalahi o api ke kau ki ai ho whamiri, ho siasi, ho community, ako anga, kolo, whawhetai. Te mautotonge ngahi mo ua whakaaho i he kaha uwawe mai. Ngahi mo ua api koe vai mo uhila, mo interneti. Ka mo mau whaami te mo totongi, ai a koe whanau. Pau ka pau te mo whai toton ki he ngahi lao e whanua te mo totong tuku hao. O hange pe ia, ko mo toang kina, ai mātua tene. Nā mo tupa ke ai, o te mahuluange o tau ngahi ngawha whatongia ke whanua, ko ia o tau nofo tau taina ai. Koe tau mo ua ia ki tonga. Koe tau laka atu whawhoi tuitui, mo whakataha, kua whanua. Koe ola, o e ngau e piki uma, a tau ngahi kui, mo e ngahi tok tangata i mua, o tau makehea he aoni. Ka koho tau kamata anga, nai kamata ia me ono whakatau taina ki tau tolu, me he pōpula e tupo wana. Tupo luaki. O tau kamakehe ai ki tau tolu me hatoi whanua kehe i māmani. O hange ko Falanse, nā nau tu ose ki nau tolu ai ulho nau tui. Ko Amerika,
Nā nau tau ka mo pitania ke mau e nau tau taina. Pea au kia Mosese, mohono kakai, na e pau ke whakatau e nau tau taina, me a whelo o ispite. Ko ki tau tolu i tonga, na i kai ke tau tau ki tau tolu moho tau taki, ke tau tau a taina. Ko uhi, na e manawa he o tua, a ho tau tui, na e whakatau taina i ai ki tau tolu e tupo uruaki. Ai kau popula, ka tuko e whonua me kakai ki lang. Ki muini mai i he tau uafe hongo fulu, na e moi atu, e siaus tupo nima, ai mawhai o toi lahi ange ki hono kakai, ka koia he ahoni o tau toi whakate makalati ange. Ka neongo ia, o kou tui, na e tuki, pia whakavae, a tonga, i he tau tahawalu hiwa tolu. I he taimi, na e tulu tui a e tupau waki, i he whariki o ne lotu hanga tonu ki o tua. O tua koe tamai, o kou tuku atu whonua, mo hoku kakai, mo ki nau tolu e mui mai i hoku tua, ke malu i mai mei langina. Pe o kei mo ui pe ko vinanite, mo ui ko e ni, o a o mai ki he ahoni, hiri e tau te au walu tolu. Me he tau kere kere o malu, kia ki tau tolu, whonua o malu. O i kai ki to iaha vei ua, i he whakaukau koe hau a tongani, me hoko ha kolonia, te eki ai ke colonize a tonga. Nai makatu unga ia me he lotu nai whai e tupolu aki. Nā ne tau ofi ai, ai ko vita hiwa he ngai tau ki muini. Aki ha tau e ua, me he tuuta mai, kai tuk mai whainga maari ke tau mateu teu. O whakafou i he huhu malui, o tau iku nai pe set maurunga tahai mamani. Pe tau hao mo ui me he mapuna lahi, o ha maunga afi, hono pōni. Koe ngahi pore whakasosiare, whakaulunga anga, whawhonua, mo whakainganomika, o tau whehangahangai mo ia i he ngahi ahoni, o tupu pe ia, me he more atu, o e ngahi tefto i tui maho inga ko ne malu ki tau tolu. I he wha taimi wholo koe ni. Ko e ngahi tefto i tui maho inga koe ni, na tau melino, whie maarie, tū maarie, pia tau mua tonu ai e tau mo ui. Ko ki tau tolu pē, aho tau ngahi tukui anga. Ko laka hake eni i he tau hongo fulu. E fuafatongia e wharearea. Pea ko mātā tonu ai, ai ngahi whainga maarie lahi ko more mei tongani. Pea oku tupu pē ia, me he au hia atu o e tau ngahi tefto i tui mahu inga. Ko uhi koe whamua mua o hani ihi si, ai nau ngahi whie mau i he whie mau ai tokolahi. Whanau whakaivia ki mō tolu, e mahino koe ki ati ki tau tolu, o mō makehe. Mo e anga e tau tuku au mai, mo e iloho mō ngahi tupu anga. O kou lawe ki he mea koe ni i he ahon. Koe hui kou tui o kiai ho mou tau mua ka moho mou whatongia. I tongani. Ki he tau whonua. Ne ongo ngahi monu ia. Ka i he sio mama o i kai te tui au o whakatau mua ki tau tolu, whanau, ke tau toli foi a kau, iha whanua muri.
ke tau whetuku aki mō wā lau taktahatu hifo ki tau tolu i he mitia whakasosiare. O mao ho tau mālohi a ngā, mo ho tau ngahi whainga maari e, i he tau whepaupo aki. Tau ngau e whakataha, ke langa hake ho tau ngahi community, pē hoka tai pē ke langa hake atonga. Ka pana mo mui mui mai ku ngahi lea koin ko whahoko atu. Ton lewa ke eke kia te koe, e anga whewhe ha tau mao mai ha tonga monu ia. Tau wawhe rewa ki he lau e kau sainisi. O kia e ngahi te wtoi nau nau e tahaua. O tui e kau matao tau, ko ngahi mea ia o whee mao ke whakalakalaka i ha whonua. Te ulawa toi foi elemeni te tahaua koe ni. Uruaki koe hao moe malu. Tau mau ia. Ua, tau ataina whawhoi tui tui. Tau mau ia. Pulei, pule anga. Kia te au kei whae ngā ue ki ai. Mau luta, me whetokeni aki whasosiare, i he taimpeni i. A takai invesi, i kai. Ngahi tuunga whapisnisi, i kai. Ngahi ngaue lalahi mo tuunga whakamaketi, i kai. Tuunga lelei whakaekonomika, i kai. Tuunga o nofo, ka mata ke more atu. Mo uile lei, i kai. Ako, whai pe whainga. A takai whakanatu la, elemenit whakaosi, ka mata ke more atu moia. Hoik mo whanau, koe parapare maa ku lahi whawhaua, ka koho mau kaha uen ke tau ngā ue. Ka pau mau kauat ki hataho e ngahi nau nau e tahaua koe ni. Ka ko kamata ke maulanga hake ha tonga, o toi lele yange me he tonga o ono aho. O tau whe mau ke ngahi, ha ngahi solova anga o whapotopoto mo fo o. Ka tau whe mau ia i he wawe taha e ala mau. Ka lava ke whiao e ngahi paparema koe ni. Ko whahoko mai ki a te au, koe tānak tuunga wha ospe eni ai tihe. Koe ne mahino koe ki a te au, i he wawhi wa tolu, e whakamalmalu lewa ai tihe, i he university whawhonua o Tonga. Pea toi makehe ange ai mahu inga o i kātoa ngani. Whanau ako, ko whatoa i he minista ako, mo ako ngā we mahu inga o ngahi tau kei mo i poto ngā we o mō mau. Kau hoko atu lewa no invest i he tihe o whawhauia i no whakau atu mo tolu ke poka ma ako University Whawhonua o Tonga. Whaosi, o ko whiwha mamawhat ai lava mea o i kaitoe tupu kosope. Koe lava mea koe i he mo ui ko pau ke te palani. Ngā ue oski e velenga, pea mato aki tokanga. Koe ngā ue mālohi pe foki, mo e tō. He koe taimi ni ihi ko pau ke te tō ka te lava i ha mea. Kai kai e kai te lava o ako me ai. O ki kai ngata heni, pe o ki kai toton ki ngata heni ai ako. O te mo fo. Koe kamata anga pe eni ho mo ui. Pe ko pau ke mo ngā we, ai ngahi mea ko mo mak mea ko angan. Mo ngahi poto i ngā we, ko mo mak ke mo tu utai ke makamaile hoko.
Neongo e tau CCE, toko tahakilu pe i tongani. O ilonga pe e tau lava me ai mamani. Pe koe malai akapolu, pe koe ngawe anga, o ko whewha tonga i makehe. I he pompongini, a toke tā ameria tui poloto. A iena e whanofo a ne awhi. E kautaha mo ui o mamani WHO, koe ofisa nes pule o mamani. Koe sipinga, fisfisi muaini, koe kawato tonga ki mamani. O hange pe ko hataha ki mo tolu e kahau. Ko pau ke whehoko, ko hataha, o ne solova hangahi paparema, ko pau ke hiki tōpe, e te whahoko whatongia. Aki ha te whakakau, hangahi whaunga ke au si ai, me alahi pesi. O hoka ngai whailonga ko mau ikuna I he aho ni, ko whamo oni aho mō ngahi tuunga lava mea, mō ngahi poto I ngāwe. Toton, ko mō mawaheat me he ni, o mō mao e ngahi whakaukau lelei, mō whalalaanga, ki silova aki a ngahi pōre whangata au tau whihanga ngai mo ia. Ko o atu heni, hatala monu, ka ki mau tolu hana kotoa mho mau kahau. Whatawange ke whatakoe kina ki mau tolu, mho mau ngahi whamiri e otua mafi. Ka ki mau mao ha Christmas, whonu keresi ia, ma tau whao monu ia. Whamaro atu ki he kau whai ako mo ka pure ako. Ko toi o atu moha tala monu ma ke. Hono whakawat ki mo tau ke he University for All a Tonga. Whanau koe poka ama loa au pitoini. Koe osi e pu lea he pompongini. Ko ilo pe mo fie tau ataina. Ka ko whe o atu pe ku ofaka ki mo tolu. Koe tūnga u ke tau whonu au ku whaingata he au. Ka mahu koe whare I at peka ki mo tolu whawhoi tui. Ke o te tau mo ui whalala anga. Pe whawhalala anga. Ka tau ngā wei pe tau ngahi mo ui taktaha. Te motok ilo pe tai mo ahi ai. O te mo lotosi. O whātu. Pamaro ke he ki whalanglangi, whawhita e mau kuloa ia e kātoanga, whakawhailonga ako, e whanau ako, o e aho koeni. Whawhi iheni ai pure ngawe reo, o pu ngawe ako, me ako ngawe, iskeri oko, ke ne whai hatau rea whakamalo. Tapu mo e a whio e o tua mafi. Kangu tau tolo katoa ngani. Tapu atu lot whawhanua e kshea wharearea tonga. Tako e whawhalanglangi e katoa ngani. Maftou whare mama. Kore ke a whake whatapuni kau whamalumalu atu. Tala a whaki ko hake katoa ngani. Au hawa tu he whakakato ai whakamalo o katoa ngani. Tau whaftai ki o tua mafi kei laka I monu e ne alo wha. Ne o tau lo fu e ngai whaingata. Ko tau hawa mai.
o whakakato e tau amanaki, whakalo maari e ka tau kau he katoa ngani. Kou whafungai atu, whahoani, e minister ako, Honorable Huaka Meriku, potu ngā e ako, tare kita e ako anga, e mo kau pure ako, kau ngā ue, e mo e whanau ako. Ai ako maalu ngā nge, Tonga Institute of Higher Education. Ai mau whamalo loto honga ia mooni. I he whawhalanglangi o e ahoni, lot whawhanua. I he lau maari e le rei e wheituna, ka ke mea mai kau whakataha mo ki mautolu. I ono whalanglangi, ia mo whaki atu, ai ngahi tohi whamoni ako e whanau, mo na whakakato. Ai ngahi whiema, ai ngahi poloklama ako kehe, ni nau kau ki ai. O mau lau monu, te ko mau tāpu aki. I whainga maare o taimi, ne ongo whilo whaki e ngahi whatongia. Ka ke mea mai e whalanglangi e kātoa ngani. Ko lau ai, ko tau ai ho maulangi, o ngari kātoanga e mau whakalokuani. Ko mea mai, pia kou hongerea, ke whaha iaki. Ai mau whiawhia. O ke toi whakakoroa ai kātoa ngani, whakawhitai mau koroa. Mā whanalahi, ko mau loto, i he koroa kua tō. Ofa ki api, ofa he tupuanga. Manatu ki he tupuanga, ka e ola e whinga. Ko mau inga ki mau tolu. Koe whanau ko lava e a kohe ahoni. Wae whanki plai mai a keke neongo e ne ngari si i. Mau piki ai. Pe neongo i kai tene ala malava ha mea koe mea e o mau whia. Koe ngā ue whataha ia e la kai ki mua e māma e whonuani. O whatauanga pege kei toka mai ni alofa. O ni ngai tāpua ki e wheitu una. O hi koe mawhatukituki e ngahi ngafa whatongia. O toi ke fuesia e toi ngai tauni. O mau talamunu atu e fua whatongia e toi ngai tauni. Pe mua ke whakau atu e whamaloni. Takatai kwhai whikau. I ono whakakato e whatongia whawhitai o e ahoni. Pea monolotua ngai ngā ue e ako ngā. Au taula eiki, o mo whea e ako ngā tuku ho mau tāpuaki, whamalo atu. E ngahi ngā we anga, kau pure aku, e ngahi kupu whekau aki, nā mu tokoni mai, ki he whakalerei e tuunga taukei, mo e tuunga mateu teu ai whanau kano whahokolerei e whatongiani. Māloho mō loto tō, ka tau kau whataha, o kaungarere ia, ki kaha ue whonua. E ngahi kuwhikau aki kotoa, wau whakakato atu e whakamālo, i he ngāwe whakataha nā tau whakahoko. Kau tau whanau, i o mō pōpō mai, i e tapakehe, ki he ako e tau whanau. Tare ki tāko, kau pure ako, kau whai ako. Pea mo whanau ako e ako angani. Mālo no fuesia ngai whatongia e tau. Neongo tau mo whai ngata aini. Kana mo whakakakata. Ngai whatongia kehe. I taimi si na e omi ke tau ngāwe ai. Pea kohono la aini. O tau mātahe ahoni. Mālo e ngāwe. O tau whiawhia he ahoni. I kua whakau. Whakau ke tokolahe ange whanau ko tānaki ki hono ngā ui ho tau whonua. Kau whai ongo, kau ngā ue teknolosia he kompiuta, kau ngā ue whāma, kau ngoue, kau tauhi tohi. Moe hāfua e ngahi malae o whakakakato i he ngā ue o tauni. O whamalo atu. I he ngāwe ko mōwhai.
E kau mau whakailonga e honi, whamonu i atu, ai ngā orahi, o mu whai, mālo e kātaki, i ngahi tau na mu whakakakato ai, ai ngahi programa koe na mu kauki ai. Whamonu i atu ai whatongia, o mu whia. Ua mua ngata he, kai hoko atu, ai whi ngā, e oko ma ai whonua. O kou lawe i whoki koe, tānaki tuunga whakao sieni, ai ako angani, i he malu o i potunga o e ako. Ka mou hoko atu, ke university whawhonua tō ngā. Hange koe ne lawe kia e tare ki tā ne nai, koe tau whoou, e hu ke university, pia kai ke uilo pe toi iloa ai tihe ai, e alu ki tawha ke. O kou whakamonu i at pe ai step whoou, o mou hanganaki ki ai ki he tau whoou. He mau ke ipine at pe he potunga e ako, ka mou manat pe mua, na aku na moa i pe mou tolu he tau lahi. Pea ka ke katoe fie foki mai, o kuawa pe, kei ata pe ho mau ma, ki aki mou tolu. O kou kore whamore more atu, ia fie ko tō ki tua he ahoni, wa tō whatongia, ui kai tuha mo amanaki, ma uhu whanga he lotu lere e pongpongini. Ko whatauange ki kei toka mai e ne alofa, e whaosi o se tau, ka tau wausia, hoko mai pirinisi o merino, taonge tau maha kismasi e fia, mo ha tau fōu, mo tāpoi kina. Kre mai malanga o tau atu. Ko malo ki he purenga were oreo, he rea whakamalo, ka hoka tarewa ki he himwhaosi, e whahauka tia e Michelle Conley Lufe, pe me he School of Tourism and Hospitality, pe a kahilia ko kore ke whai whikau ke ne whai moha tau lotu tuku, pe a te tau moumea ai pe o lunga, ke moumea ke o lunga ke wha osi aki ai whas whawhonua, malo au pito. Whalawhala hei mi tuku ke katoanga e aho. Himi ono ngeau whango fulma taha e himi. Himi ono whataha. Ngō mea hake ke tau hiva. E hiva e hosana, he ofa e o tua. Kua usia he ahoni e tala o whabua. Ne fuoloa e tatali, ke hangepe ka ikai. Kai whakaini he taimi, ko tofa peki ai. Hiva haleluia, hiva e hosana. Ko aloia sisu he kolo o te vita. E hiva e kua lava ai mea ta amane kina, ne o fōfo kau tauhi he mea ne na wausia. Koe whale talifono ngā moe ana whale manu, koe toka ai a ngakaina ai vale tapu. Hiva haleluia, hiva e hosana, ko aloia sisu he kolo o te vita.
si whakaosi, nei mea pe i mamani, mamahi ai mo mate, kai toi awa e pe a palataisi e. Tau wha aonga lewa ai ofa ene whai, hingoa pe ia mo si isu, ka tau mo ui ai. Hiva haleluia, hiva e hosana, ko aloia si isu, he kolo te vita. Koe kere se o tau eiki ko si isu kalaisi. O whalahia o tua koe tau tamai. Whiohi mo e lau maari e maa oni oni. O mo ngā ialo o whā. A whio a he whaafe whakalangi langi. Tau hi whakatahai pia moki mautoloni hono katoa. O wana hili whaipe o tae ngata. Emeni. Kata ko mea pe o lunga ka e mea te e whawhrangalangi. Mea tu e whawhawhalanglangi o e kātonga. Tānak tūnga o e āhoni. Lot whawhanua. Ako e eksoa whararea o tonga. Pea ko e lava ka kātou ia o e kātoanga tāna ki tūnga o e ahoni. Iho no whaki atu e ngahi tohi whamooni ako, i e ngahi polokalama ako, i e ako mā o lungange a e potu ngā o e ako, mo e ako ngā ue. Tonga Institute of Higher Education. Ia ginau tolua e whanau ako, kua nau ikuna, mo nau lawa ilelei, a ngahi whainga ako. I he ako anga i he tau ni ua noa, ua. Pehange ko ia nei tautou whakaongo atu, ko e tānak tuunga whakaosi pēni a e ako anga maolunga ange, pure anga. I he ne whakamalu ko ia i he potu ngā oe ako mo e ako ngā oe. Ko e tau whoou, ua noa ua tolu, e hoko ia ko e konga o e University whakawhonua ko ia o Tonga. Te mau tatau atu he whawhatongi a me holo whare masiva. Tau fōki a hege Station A3Z ki Nukualofa, ki toenga tau ngahi polokalama o kei tari mai meai ki he hoatāni moe ahoni. Whapoponga ia te kau fua whatongi ia,
Me he live stream i Facebook Tonga Broadcasting ko Hilda Minoneti. I he television e Tonga ko Temisi ane mani mo Viriami Pouri. Reti o Tonga ulu aki so saya lolohea ko au Ilaisa Helu ka mo mea tua fatu.